munsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo babicwa tuzofata turagwana kuko abarundi n'abagwanyi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundi. Aho yari mu kiganiro Evariste Ndayishimiye Prezida w'u Burundi yaje kuba yagirana n'ikinyamakuru BBC Gahuza mu rurimi rw'ikirundi, aho yari arimo avuga ku bintu bigiye bitandukanye yaba ku buzima bw'ingabo ze zaba zibarizwa hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo ze zibarirwa muri Somalia ndetse n'umwuka uriho ubungubu uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yaje kuba yahitamo gufunga umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi mu ntangira z'umwaka wa 2024, bishatse kuvuga ko ari Mutarama 2024. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibazo bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara guma bifatwa kandi n'Uburundi ega ntihagiye Uburundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rwabagiriza neza rutari mu rwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize wihonya bwoko mu Rwanda. Nimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi nivyo bariko baragira n'ahandi bavuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. Umushikiragaci Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene bimeze yaranyagirije neza ko cyashaka kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagejeje inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mukaranyamikije baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi bavuze rero ko Burundi barafasha FDL no kugira. Evariste Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru y'uko u Rwanda rushaka gutera igihugu cy'u Burundi runyuze mu mutwe wa TABARA usanzwe ubarizwa hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko yagumaga avuga yuko umwanzi w'umwanzi wawe acyahitaba inshuti yawe. Ibi ngibi yarashatse gusobanura yuko niba TABARA koko ngari umwanzi wa guverinoma y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kikaba kiri kurwanya u Burundi, bishatse kuvuga yuko niba TABARA ari umwanzi koko w'u Burundi nkuko ari kugumya bishinja u Rwanda ko u Burundi ubwo ari umwanzi w'u Burundi, ubwo umwanzi w'u Burundi yahitaba inshuti y'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo yarashatse kuba yasobanura ko umwanzi w'umwanzi wawe agomba guhitaba inshuti yawe. Hari aho yumviswe avuga hagira mu magambo agira ati uwo ni Nevo wabivugaga ngo turabizi neza yuko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo runabicishije mu mutwe wa TABARA, ariko twebwe tubabwira yuko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Gukorana na TABARA rero si ubwa mbere uyu Ndayishimiye Evariste yaje kuba abishinja igihugu cy'u Rwanda. Abivuze ku gihugu cy'u Rwanda yabivuze kera, abivuga mu bihe bigiye bitandukanye abishinja u Rwanda kuko mu Kuboza 2023 ubwo uyu mutwe wari umaze igihe kitari kirekire uteye tumwe mu duce tugize Bujumbura, ako gace karimo nk'ako twakita Gatumba. Uyu nguyu Ndayishimiye Evariste yarabivuze avuga yuko ari u Rwanda rubyihishe inyuma ari rwo rwaje kuba rwashigikira uwo mutwe kugira ngo ibyo byose bigerwe. Ibyo akaba ari byo rero byaje kuba byatuma bivamo intandaro yo kuba Ndayishimiye Evariste yaza kuba yafunga umupaka mu ntangira z'umwaka wa 2024 muri Mutarama 2024 kubera yuko iki gitero gikomeye bo bavuga yuko cyari gikomeye cyaje kuba cyaba mu Kuboza cyangwa se mu kwa 12 2023 bituma Ndayishimiye Evariste rero aza gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda rero, guverinoma y'u Rwanda yo yavuze yuko iki kirego kidafite ishingiro, inavuga yuko ntaho ihuriye n'uwari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi.
Ndayishimiye Evariste we kandi yongeye gushinja igihugu cy'u Rwanda gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubinyujije mu mutwe wa M23, agaragaza yuko uburyo nk'ubwo ari nabwo u Rwanda rushaka gukoresha kugira ngo rutere igihugu cy'u Burundi rubinyujije muri TABARA. Yabivuze mu magambo agira ati turabizi ko bashaka gutera u Burundi bakoresheje TABARA nk'uko bari kubigenza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje umutwe wa M23. Agumya avuga ati rero abarundi turiteguye rwose, twiteguye kurwana. Ndayishimiye Evariste yagumye avuga yuko guhera mu mwaka wa 2020 yagiye agirana ibiganiro na leta y'u Rwanda, avuga ko yifuza ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bakongera kugira umubano mwiza ndetse bagahahirana. Yongeye avuga yuko amaze kohereza intumwa nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ziganire na Prezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paulkagame, amusaba gushyira mu bikorwa ibyo baba barumvikanye byatuma igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi umubano ugenda neza. Ariko ngo kugeza magingo aya haracyarindiriye ibisubizo. Yagize ati kuva 2020 twagiranye ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda dutinda kugera ku masezerano y'igikwiye gukorwa, ariko harageze ko u Rwanda ruyashyira mu ngiro, ntabyo rwakoze. Agumya avuga yuko His Excellency na Neva bagiranye ubwumvikane ariko hakaba agitegereje ibisubizo. U Burundi kandi ruragumya gushinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira abashatse kuba bahirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. Abategetsi b'abarundi bakomeje kugenda basaba igihugu cy'u Rwanda ko rwakora uko rushoboye rukaboherereza cyangwa se rukabashyikiririza abo bantu rucumbikiye bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi. Ariko ngo igihugu cy'u Rwanda kivuga yuko ibintu Burundi buvuga ntaho bihuriye n'ukuri. Uyu munsi hasohotse amashusho ndetse n'amafoto bisohowe na Presidence y'u Burundi cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kwamba Wagner yaje kubagaragara ari Burundi, yakiriwe na Ndayishimiye Evariste. Itangazo rikavuga yuko yarazaniye ubutumwa uyu Ndayishimiye, ubutumwa buturutse kuri Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abwohereje mugenzi wiwe Ndayishimiye Evariste ukuriye cyangwa se uyoboye igihugu cy'u Burundi. Murabyibuka neza ko mu kwezi kwa kabiri uyu Ndayishimiye Evariste nawe yigeze kuba yagira urugendo rugana Kinshasa, aho byavugwaga yuko indege Ndayishimiye Evariste yaje kuba yagendamo nabwo yari yoherejwe n'uyu Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abivuga yuko iyi ndege yagiyemo rwose ari Tshisekedi wari wayohereje. Ubwo Ndayishimiye Evariste yaganaga hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari nyuma yuko Bukavu yari yamaze kuba yafatwa n'abarwanyi ba M23. Gusa nta ruhande na rumwe rwigeze rubivugaho, nta ruhande rwigeze rugaragaza icyo Ndayishimiye yari agiye kuganira na Tshisekedi, kuko yaba ku ruhande rw'u Burundi yaba no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta tangazo na rimwe ryigeze risohoka ribivugaho. Ariko ibyo hari ibyari byigeze bivugwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho bavugaga yuko yari agiye kwishyuza amafaranga y'abarwanyi be cyangwa se y'ingabo ze ziri muri Kongo bari bamaze igihe batazishyura. Bakongera bakavuga yuko ngo yari agiye kuvuga yuko agiye kuba yacyura abasirikare bewe bakagaruka mu gihugu, kuko abona akazi bari gukorera muri Kongo n'ubundi ubutaka M23 ikomeje kugenda ibwigabira. Bakomeza bavuga yuko cyangwa se ngo bari bagiye kuganira ku kibazo aho kigeze n'ukuntu urugamba bakongera bakarwinjiramo bundi bushyashya. Muri iri tangazo ryasohotse none, u Burundi bwavugaga yuko bwoherereje ingabo zabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe ingabo z'igihugu cya Kongo kuba babafasha kurwanya inyeshyamba za M23. Naho leta ya Kinshasa, Loni ndetse n'indi miryango itandukanye bakaba bavuga yuko uyu mutwe wa M23 wabufashwa n'igihugu cy'u Rwanda.
Uburundi kandi bufite ingabo muri Kivu y'Amajyepfo, izi rwose zikaba zaragiyeyo ku bwumvikane hagati y'ibihugu byombi bagamije kugira ngo zirwanye imitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro igumya gutera ubwoba mwaturiya duce, by'umwihariko imitwe igiye itandukanye irwanya leta y'u Burundi harimo nk'umutwe wa Red Tabara. Iyi ngiyi Red Tabara ivuga yuko igomba kuzavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubu butumwa rero Wagner yazanye uno munsi ntago bwigeze butangazwa nk'uko ibiro bya Presidence y'u Burundi bwabivuze ko ubutumwa butigeze butangazwa. Kugeza ubu ngubu ibintu ntibyifashe neza. U Rwanda rwatunguwe n'amagambo Ndayishimiye Evariste, Perezida w'u Burundi, yaje kuba yavuga. Ni mu gihe hagati y'ibihugu byombi haba mu nzego z'umutekano, Minisiteri ishinzwe imibano mpuzamahanga, hari ibiganiro byari bitangiye kuba byareba uburyo ibihugu byombi byazahura umubano w'u Rwanda hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bikongera bikabana neza mu mahoro. Ariko mu buryo butunguranye Ndayishimiye Evariste avuga ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda gishaka kuba cyamutera. Ni nayo mpamvu rero yongeye kuba yabibwira abarundi nk'uko yari yarabivuze mu bihe byatambutse ko batagomba kuryama umugondora josi, ko igihe icyo ari cyo cyose umwanzi ashobora kubinjirana. Ngayo nguko mwakoze kubana natwe hano ni kuri Waguaniempire, mwari muri uyu ni Wagwani, mwakomeje kubana. Icyo nkubwira nanagusaba nkandira kuri like, nkandire kuri subscribe, ubundi no muri comment unyandikiremo igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, nkubwira ngo see you later, bye.